Ai rānei, ka o rānei, ka whai hoa te rōpū mana hei tēnei wāhanga whare pāremata. Ai rānei, ka o rānei, ka heke iho a Winston Peters I ona taira whakatena I ngā māngai o te whare. Ai rānei, ka o rānei, ka whai wā ngā reo Māori katoa ki roto I te ano o ngā raiona hei te tau hou e haere ake nei. Ko tahi tau I muri mai I tana pananga I te Pāti Māori, he turanga hou, he tari hou, he tirohanga hou. Pai atu tēnei tari, ki taku tari I Siberia, I te rātua. Kua piki ake a Hone Harawira I ngā taumata o te whare pāremata. He mārama tōna kite I te ao tōranga pū. Pai taku whakaaro kia tū I tēnei wā, hei reo mo te pani me te rawakore. Kua puta te whakatau a David Shearer, ai ka mahi tahi a reipa me mana. I nā te ōrite o ngā whakaaro o te rōpū kākāriki. Ahakoa kua heke iho te tatau o ngā mema pāremata Māori, kua whakapiki ngā tūranga kaiārahi Māori. Nā te pōti whirirua te take. Winston, Hone, myself, Tariana, Pita. This is an important shift in the face of political leadership in this country and one that we should be celebrating. O ti rā he hō mai anō te hō mai. I tū ngā pihi o Metiria Tūrei ki te kōrero whakaparahako a tēnei mema Māori I Nanahi. No greater shame in the Māori world than hiding behind the skirts of a woman. I consider that to be a sexist remark and I take personal offence and ask that the member be required to withdraw and apologise for it. E hara, e ai ki te mema. That is an old saying that has been there for centuries. He should have apologised for that statement. It was a slur both on women, it was a slur on Māori, on our cultural heritage. Kai te whakai hoki a Hone Harawira me whakapāha a wenitana kia Metiria. Heoi he take anō pēr kia noho rāua hei hoa mahitahi. E olite ana a New Zealand First kia mana. I te mea hako te tini o ona mema paremata, ko tahi anake te kōrero, ne. Tā wenitana. Nō reira kaore he kore he tau hoihoi kai te heke mai. Ka tīmata a te marama o hui tānguru kia whakarewa ai anō te whare pāremata. Jasmine Pearson, Te Karere.